và nói gam tin ông cú kita te hozo sin a bon chaw vini khupa tu ni khu hin National Register of Citizens NRC chung chang thu hon sei khom hitin mai le hon hi chi NRC hi chi la sa te ding ago vin central government hing le Manipur state government hing in kipina za chum chum bol jing vin general census si ong lungning September ni sim khat le kilapan ding hi ta to kilona hi chi general census si vo chon phot ding general census si NRC akila am sang si a general census si la loading khungai phot ding ti hi mai le hon atu pi pen o hin general census akila am sana izem ti achu chi census dung zuya delimitation exercise song chi la kha ding su mai le hon aki chat pi pen o hin hi jing jong le chu chi delimitation chu a seingam po vin delimitation chu phapu lo hilin hi chi NRC chi la sa hin dingen na saten panalajing vin mai le hon a sei hi dang hi pon gampa mi ho dia Myanmar ko na gampa mi ho mi sangtam ta hi Manipur gam sunga phalbein hongcheng lut vin chu chi mi tam ta ho ji chun Manipur gam sunga hi chi gale tul ho hi pin do lo hi ti hi mai le hon asap phung pi piano chule mai le hon NRC chi la sa hi na dinga hi chi narrative za chum chum si mu hin mai le ho lungel he dang hi pon abula ka sei delimitation exercise ong chi la kha a thinglang mi ho population hong tam kha a chu chi population dung zuya delimitation exercise achi la a hi le mai le ho assembly constituency ha ta hong kim ding assembly constituency akim ting le mai le ho pha zo si a chief minister Ahiuve chu aung hi thelo na ding ni khu hong lung ding a hin hi tabang ho ni khu hong lu lo na dinga mai le hon census la masanga NRC chi la sa ding ti tu pi pen o hitan ama ho ki ne dang hi pon National Register of Citizens NRC hi phata achi la a phata a NRC akibola hi le gampa mi ho Myanmar ko na hongcheng lut ho abon chawan no do so hil hiding hi chi gampa mi ho zo si akino do so hil ting le thinglang mi ho population ha ta hong kim ding thinglang mi ho population ha ta hong kim ting le delimitation exercise si dong le Paigama mai le ho assembly constituency ho ato kha loading ti hi mai le hon atu pi pen o hin chuti hi ji chun mai le hon hi chi general census si tin le ha thua ado dal o hitan NRC chi la sa hi na ding in Manipur state government in ni vejen assembly a resolution pass an bol tawin 2022 in khatve pass bol win 2024 in chuchi resolution chu ananam de win hi jing jong le Government of India in Manipur State sunga NRC ki chi la sa ding hitai tin imacha thu so na bol po vin chuti ta sang chun 2023 kum sung chun NRC chi la sa hin ding chung sang thu hi central government in akigel poi tin thu su khat an bol vin order khat an so vin mai lei ho hin NRC chi la sa ding ti a akipin naw hi NRC hi chi la mong in ti ti a agelu zong hi loading hin hi zong le hi chi general census la ding ki go pen hi su boiding an observe mai le hon ki pin na abolo hin NRC ti a khothang asabova imphal khupi sunga hin chule imphal valley sunga munchu ma ki pin abolova student wing ho bo hitalovin ZFD ki ti just and fair delimitation campaign bol hon na saten ki pin abolovin mai le CSO somlali ho Hichi census chi la sa hi lo na ding NRC chi la sa hi na ding en na saten ki pin na bolovin chu chi ho jing si ong hitaloin mera pai bi local club ho chule mel hei pum pin hichi NRC chi la sa hi na ding na saten panalaw vin aki thu to vin bowling tiu khat chu abol ha jing o hin security force o kin o tu piu vin security force o ki din te piu vin chief minister ki mu piu vin governor ki mu piu vin mele ho pan la no hi an sale jingen Mele hon movement bowling hinti tingole na samong mong jing hin ai hon separate administration demand bolova chule demand chumi bolova mele ho ki pin banga ki pin kha lo hin mele hon ki pin ole na sata among ki pin hi win e ho hi rally chiu jong le seriousness ngai lo lunghang ta a protest rally ichinaw jong hi be se lo aning lang khat khat ganui chol jing a hi lo le aning la khat a khat ki ho pel pula hilowa hele kilom lo ta anum ti jong hitam ta anum jin mele ho wang su rally chiolen na sata chi jing hiwin khorhang sap jong le ki thong hila sap hiwin
mấy lấy hòn tu sung NRC hi chỉ là sa tê ding thì hi atu bu hin mấy lấy riêng sẽ ông ta lovin political party ho zo si nong hi chi NRC hi support bolvin ruling government BJP government in zong NRC chi la sa hin ding team khat se movin Manipur State BJP General Secretary Palam Kainin MLA Zarham khat hi Delhi a tu a hi camping a bol lai ta uhin Union Minister Phabib zong akimu pitawin chule Central Leader ho kimu piding NRC chi la sa hiding NRC a chi la ting le NRC complete hitting le ki chai ting le census la hi hen ti hi mai le hon ha ta a ano a hian Central BJP leader ho hinga NRC chi la sa hin ninga state BJP lamkai emle tamta akal sung hi win ichana hin hludiu ham sei the pun central government in hin nop pi diu ham NRC chi la sa hin ninga central government in phalnain pi diu ham ai lo wa hele census chu all in kilatan te ndi diu ham chi sei the pun ai la pan la na ho hi wang chu ana sale zengin mai lei pumpin pan la hi tan NRC chi la sa ninga he BJP Botapon Congress in zong NRC chi la sa hin ding in support bolovin sule political parties zo sin zong support bolovin ahin la hi chi NRC chi la sa na dinga BJP hon apan la na ho hi chi hi politics lut ki hitan mai phavet na hi lo le mi pi holung hol na a BJP hon a bolo hian chu chi BJP ho to gun chu Congress in zong min phat chan te na dingin NRC chi la sa hin ning in sa te nam hon jong campaign a bolovin NRC chung chang in saying sa ding tam ta a holovin Congress hon jong chu ti chun mi pi holung hol in sa te en pan alawin thilki bol ho jo si hi vet ai le NRC dinga ki phin na bol ho jong chule thil chom Manipur State sunga chu issue khat oma hi le political party ho hin politicize en bolwa politics ki chep na hin man jiu hin vote hol na changa aman hin hi chi NRC yong hi phat ai vit a hi le political party hon mi pi holung hol na aman dan win akilang tan 2027 kumkit le election ding hitan hi chi NRC chung changa mi pi holung hin khoi kha mi pi ho ki pan a hung chon party chu mei lei hon a hin vote te ding a hi kine me win political party ho he hi ti ji chun na saten pan alawin ki phin na za chum a bolovin hi chi hi mei lei ho pan la na khat a hian ahin la mei lei hon NRC hi chi hlata mong zong le aphat chum pi mong ding hinam ti hi agel kha onam ti hi gel thei kham se de hian NRC chi hla zong le alol hin loading su het sa aji chu mei lei hon to akipin a bol hi NRC chi hlading a base year chu 1951 hi sa ding 1951 chana hi chi Manipur State sungan cheng ho chu Manipur gam mi hiding 1951 zo hong cheng lut ho chu gam pam mi hiding aga hungkun do na gama nung solding ti hi mei lei hon atu pi pe no hin ahin la 1951 base year hi sa na dinga Manipur State government in census so chuchi phala ya sangkhat jaku somali khana census an kila ho ahi lo wa hele electoral roll ho kichi ta anei lo wa hin subdivision izar ham khana hi chi census lo wa hin hi to kilo na hin Manipur Chief Minister Louis N. Biren Singh in zong avai pu lai chun 1951 base year hi sa anading hin na saten panana la in NRC chi la sa hiding 1951 base year hi sa ading tin na saten panana la na hin la 1951 a document ho Manipur State government in anei lo to kilon chen N. Biren in 1961 hi sa ading tin Manipur State cabinet in zong thulu dan se movin ahin la hi chi mei le ho hin 1961 base year hi sa ding long sanum po vin record lo wanga chu 1951 hi sa ding tin na saten pan alawin ama ho alungel angai to hi adang hi pon tin 1951 chu base year ki hi sa le imphal phai cham sunga cheng ho phai cham iti le neu cha hin chu chi phala ya jong khan to na na rung hi tan mei le population chu boi lo dinga amu a hin mei population phat a record an ki bolding su am hon jang head hoi selwen a boyding hinting hangam sunga khule khu an ki chun mat thelo lai khu sung khat cholu da dinga gari lampi jong lo lai thinglang gam sunga khu atam zo hi census jong an ki lo mai the chule electoral roll ho azong amin zo nai lo mai the hen hi choji a hi mei hon 51 hi sa te ding ti atu pi pen no hen
51 hin hi lu zong le 51 a hi khutam ta panglo mai thei a hi lo le mi tam ta thing hlang gam sunga population tam ta hi an ki ji lu lo lai mai thei hin boina len ta wa hung thlung ning hin hi chi mi tam ta an ki ji lu lo ho cho bon cha gam pa mi hi ti ding hi me le hon atu bo hin government in pin geldim wang sei thei pon 1961 hi lewang chu khu hi atam zo hi khat leni zilu lo onom zong le thinglang gam sunga di a ku ki cha te chen na khusung ho hi atam zo hi zilu hiding hitan 1961 kum som zo hitan 51 a kona 61 kum som zo wa hi census pata an la ta ding ta sanomin 61 hi lewang chu boy be se talo mai the hen en biren sing holoin avet tu selwa 61 hi sa dinga cabinet in pass an bol saw mail he hon ano pi lo mai le ho kinep nak abula ka se bang chun 1951 hi base year ki sa hi le ama ho kinep na dungzuya cho thinglang mi ho mi tam ta ka tha hiding agam mi hi ta loading ti he hen akinep naw chu mo se eng su ding hen thinglang mi ho mi tam ta chu manpur gam mi ai ta poitin 1951 census sun apang pon apu pa teo an panglo hi je chun apu pa teo akuna hong ki khai tha acha te atu son ho chu gampa mi ho a hi tin hin phong to zong leo hi chi gampa mi ho chu I pielo diu ham alo na jiam lo he I pielo chom ding ham asam gam sunga zong national register of citizens kiti agam mi ho khul do ding agampa mi ho nung solding teacher hin asam gam suin jong an lo thing povin asam in jong sang ni le som le thum kum chun NRC na panvin kum tam ta ahin boy piwin sang ni le som le ko kum chun final listen so do vin ahin la hyong chu chuti ta Allah the be se in anum pun asam in an bolo chu 1951 base year hi sa vin chule alangkhara 1971 Mars ni sim som ni le li sangha jko som sagi le khat chana electoral roll aminum ho chu hi chan chu na la o hin Manipurin wang direct 1951 atin electoral roll zong amin pha lo hi lo hin Assam in 1971 electoral roll chan ala wang chun alol hingdi pon Assam in NRC abol naw wahin mi lak som le lak ku to wang hi agam mi lo danin an ko yuvin ai la chu chi mi lak som le lak ku chi pi lo diu ham detention center asim ho detention camp asim ho vetsana matia transit camp asim now detention camp asim now wa the chu mi sang thum bo hen chu chi camp chun mi sang thum koi ta jong leo adang ho chu ipia lo diu ham chu chi mi lak som le ko chu Bangladesh mi hi tiu hen lang hi jong le Bangladesh government in chu chi mi lak som le ko chu ala among ni nam thili thelo in chu chi mi lak som le ko chu gam pa mi hi ti jong leo kap zong kap li thelo ding thang a tha thelo ding human rights su mai alo na jium lo hi gam sunga hung cheng lut ta sa alo na ji be hi len ami hlom cha hen lang ahung chen lut naw so lo lai hen lang hi le wang chu ahung kun do na gam hon jong ala ding vet sa na tu chung Myanmar gam sung boina ji a India gam sung hung jam lut ho Myanmar gam sung gale tu hlung ki cha hen lang hi le Myanmar gam sung nung lut ki jong leo boi lo hil ding hi government in jong a head hoi sel hin tule tu athil su hi zen government in jong Myanmar government in jong ala ding wa hin kagam mi ahi poi ti a ala lo na ding thelo hi len sangha jako som nga le khat som bup le khat som sagi lang hong cheng lut khat cho kum som nga som gu ba chen zo kum som sagi wala chen nunga agam mi hi poi nang ho gam mi hi kiti le koi ham ala mo mong ding koi ma chan ala lo hil ding hin chili thelo in asam jong alol hing povin asama jaw mo se NRC chi tha pi dan win omin asam gam sunga finalist asu wang hin hi chi gampam mi dana amat do ho mi lak som le ko 1.9 million hi cho hi Assam in jong asol do ji het di lo chu chi gampam mi ho om na ding asimo detention ke ma chu block chenading in ho asa uwa hospital ho asa uwa chule basic infrastructure ho angai cha apoi mo ho akoi pi o hen zel ta banga bolwa zam do thelo ding mundanga po do thelo ding a bol he vetsan a chu chi transit camp ho detention camp ho som nga som gup
tawang Manipurin ako yeti tawte gampa mi ho mi lakhat amanda ove mi lakhat amad ho chu detention camp izanam khanin ko hen lang hile chu chi mi lakhat chu Manipur government va azong mong ni hinam Myanmar mi hi ti ta zong lew Myanmar gamsunga nung so lew Myanmar government ala mong ni hinam deportation bol hen lang Myanmar gamsunga solu dingo zong le ala mong ni nam koi machan ala lo healing hin hi chi ka na lo healing alang khara government in to gonza chum hin semuwa hi chi mi lakhat ho hi gampa mi hewin amo hi voting rights legal franchise la pi hiding a hilowa hile government job mu the lo dinga koiding blacklist bolding hitiding khatiding ati lowa tu chumin din so to bang dan jong chu hungum theinan tin a hin la aung kun do na ga ma ko na apu pa hung kun do na ga ma nung soling ti wang chu impossible la hin mai le ho kinep na hi ken wang chu I chanin ki phinwen lang I chanin boina sim jong le mo se e tho ne ka thi hi chi mai le ho ki phin na hi United Naga Council ki ti holoin atosorin NRC chi la sa ai na ding support a bolin mai le hon NRC chi la sa ai na ding ana sata ki phin a bolu chu I chen khom pio Milong hon na sate na to sorvin Milong CSO alin pena ne yo United Naga Council ti akimin wo hon atosot naw thu ho apun do nungu chun Milong CSO za chum in chu si UNC thu pun chu ain to sorvin NRC chi la sa ai na ding hin mai le CSO tam ta to kom ho pan na ka bui ho pan na ro mei ho pan na chule pangal ho pan in Delhi khopi sungin jong kal sungovin mopu na ni ho ki ho piding NRC chi la sa ai na ding in jong na saten pan alawin Ichi Milong ho jing se jong hilovin NRC chi la sa na dinga support bol hi pangal ho hiwin kom ho hiwin chule Gorkha ho jing in jong NRC chi la sa ai na ding support bol hichi Gorkha ho Nepali ho hin sangkhat jaku Somali khat a Nepali hong cheng lu hi izat momong hiding hinam ti hi ki vele tamlo mai the hichi Gorkha hon bon NRC support a bolo hi le NRC chun imacha in loading amu hi mai the hi jong le majority mai the holung hol na hitia hi chat lo jong hi mai the hi win keigel dan in seleng hichi NRC hi mai le hon a bol num bol hen lang a sei hen lang anop le chi la sa hen lang anop le chi la sa daw hen ku ki cha ten wang chu ki don pi da jong le a phazoi ti ka gel hen ku ki zo council in press release in Bolovin 1951 base year hi sading chu a hin do dalovin 1951 a khanto masal nei machanum lo lai a hin thinglangam sunga gari lut na thelampi anom lo khole kho ki chot mat na lampi ki su ta anom lo chuchi phat la ya kapup ka pa teu phat la ya census phata a khuzo si an kila ading ka ging chapovin ka ta san povin hi chu hi je chun 1951 base year hi sading chu ku ki cha ten kapompovi ti ahi kukizo councilin objection an bolo hi kukin pi manipura kunin wang objection imacha om hi lain hichi NRC chungchanga kukin pi manipur holam kainin nila khachun ki hona an neivin I tabang thulu na sim ham ti hi khuljong ka khulpon chuchi meeting a jongchun aling jong chu kana munan hi jong le chuchi meeting a chun kana pang manpon I tabang thulu na sim ham wangsu kichi ten jong ka dong pon kichi ten jong ka hepun hi jong le hichi NRC hin ki kum dale phazuding ham ti ka gele kuki chate hi NRC phata a chil ha 1951 base year ki sa di hi jong le kuki chate I boiding oi ka ta san pun hitia objection ni bolwa hile mi hon ei gin monao mi hon ei ngo na ho hi ata hitam ti hi mi hon agin cha che ding hin hi je chun kho salo hilun hitin objection no bol poptin support jong bol dale hen hichi mele hole milo hon ei ngon ho hi adi poi ti hi amo hole mon an ki het do ding objection ni bolwa hilowa hile opposable jingwa hile thanom che mai thei ka sei bang chun NRC chi la sa hen lang EP bol jong le I ma cha elo na thei ding pon hichi hi mele ho drama hi ki ti jong ki sei wa lo ding Manipur state sunga population akhandan hi kuki chate sang ai hichi Milong ho population khang zo hin
mấy lệ hòn dòng hết hồi xe là hin là mấy lệ hồ lệ Milong ho pang khom hi dị hin mấy lệ hòn dòng Milong ho hi adi engam po vin cú kí cha te ai de vin cú kí cha te ai noi si dị hin cú kí cha te chungin Ahiuve vin population Khang lo ai ho chunga hi bulsuma su hin mấy lệ hòn population Khang pen chu 2011 census an veleo hen Senapati district sunga subdivision thum population Khang valin a population no akhan be se ji a chu angai na dola district danga ho sang a chu aleni langa khangdana ahita ji chen chu chi subdivision thum chu 2011 census sim thalowin anum tan anaki sim thalo hitan Milong hon chu chan ge ya population akal sau chu factor tam ta om ding hi azi tam ta om ding hi vote a dei zeu ham ahilowa hile delimitation ahung ding kinep na zia bol ham ipg ham khat hung hiding hi Milong ho chena Senapati district subdivision thum chu population a sim thalowin anum loin population kalna pen chu hi chi Senapati district ahin la mai leon chi chu sei lo hi lo Churchanpur district Kangpu P district in khotam ta akisim do in population haten akaleti Milong hole mai leon sei jing khat che hin Milong hole mai leon a het sa ki het mo sa naga gala kuki chate chena khosung tamta Tamenglong district akuna hongkinodo Ukhrul district akuna hongkinodo Senapati district akuna hongkinodo khotamta kuki chate mi tamta in kuki chate chena munpi ho Kangpu P chule Sisipur district ahin belo to kilhana hichi gamkaya hi population is zan ham khan hong ki be hen hichu a het him lo hin chule khotam ta ki be kiti hi adang hi pon kuki chate hi house a ki vai pute upa naupa in chunte hi zeu hin anaupa ni kin chuna khotam ta zong hitan chule job card hong ki sim do le lo mun khat le ni cho a khole veng sim tam ta ahung tan job card ji hen hichi ai kuki chate chen khusung hi ani a tamta ki be hitan hiti a khotam ta ahung ki be hi me le holung gela chu gampa mi hotam ta ahung cheng lu a kuki chate khu tam ta ahung ki be kuki chate population ha ta akal ti hi eingo naw he hi chu hi lo hi la hin government record a khu ho machit ho hi cho khu izat ham khat hi chola izat ham khat khu ami yong cheng lo ain zong lo job ka la theina dinga hiti a khole veng ki sim mai zong hi tam ta om ding hi kuki chate zong ami dana Christian dana ki sewang wa a khu zong lo ain zong lo a cheng zong lo khudana ki koi job kat ki sim tabang tam ta omen tu chung gale tu la zong IDP hello IDP dana min ki pilut mi tam ta min ki pilut account tam ta min ki pilut a tu a hichi DBT direct benefit transfer la zo mi tam ta ki ki nei sumune hi po wa hi le ima cha boilo wa i gelo tan ku ki cha ten hichi jong hi ilha sam nau khan hi corruption iti ting le government employee sumgu negu tam ta bol ho bo khu a chon sidanin gelo imudinga lomlo iga kila government sumle pa hi jong le imudinga lomlo khat iga kila jong chu corruption hi hi chong chu thildi hi lo he ho hen i to banga mudi hi jong le muna ding hi pole kho salo dani ni tawin atam zo he hi chong hi nampi inat naw khat hin ti ka sei no men chule tun i topic win analut kit lew hen population ha ta akal ka sei bang chun Senapati district hitan Meleo no sengampon kuki cha ten ha tai sap phong dingo abnormal growth Senapati district sunga no men hichi hi ha tai the thang dingo population kal na hi Senapati district ke hilovin Ukhrul district inong na sate na kalin Somrat trek akona Ukhrul district sunga hong cheng lu dong hi mi sangtam ta omte ding hi ai ho zong Burma akona hong cheng lu ompui kiti thelo ding hi cheng lut yum te ding on mai le jong Burma ko nong cheng lut ding Bangladesh ko nong cheng lut jong ding NRC phata achi la hi le ku ki cha te bo boi lo ding mai le jong boi ding
hi chi kachana ga ho hi cholo yong adi atang khul hoi boiding sule chen khom piu lam kalanga cheng ho zomi nomenclature pom ho jong boi te ding hin a boi lo ding ki lo hin aji chu Myanmar gam sunga cheng jong ki langa cheng jong ki hi ji ai u cha so pi sangam khat u le nau an cheng ma sa ho zala hong cheng lut jong hi izanam kha chum te ding hin a me le jong ding a ku ki jong ding ichi milong ho jong ding chule to a zomi nomenclature pom ho so pi ho jong te ding hin NRC chi la sa wen a kho poi ti hi gel the chi le wen kanop hi chule cookie zo council in 1951 base year apom lo naw cho anoya aki khai la ho cookie zo council noya ki khai la ho zo si to meeting ane wa thulu na si mu vam ai lo le KZ silam kai khat le ni boin hi da bang thulu na chu si mu wa thu ponin bol ham objection ahin bol ham NRC objection ahin bol ham wang chu ki chi te ne ke pon hi the lang hi le wang chu NRC chungchang thu a sei khom ding atiu wa hi jong le hi da bang thu pon a bol ma sang a chun KZ chi hon hi da bang thu pon a bol ma sang a chun ku kien pi ko hen lang chu le tribe lam kai ho zo si ko hen lang NRC chungchang in sei khom mu te ti hen lang mun khara a sei khom thei lo ta hi lu jong le gale tol ji a online a jong sei khom mo hi pon hi chi chungchang thua a sei khom mu wa hi da bang thu lu na a siam o hi ding chu ta sanum pon kyo khom na anei nung wa thu lu na siam hele hoi lai ham khat be a chu a press release wa chu mention a bowling a mention a ball na o ki mu pon hi chu hi le KZ silam kai hon mi zat ham kharin phamo sa anau ai lo ai le a dei mo zeu vai tawang a do dal nau thu ho chu en sei hi khadi ham ti hi ke malung gela hin asama lo thing lo sai tan manipurin bol zong leo lo thing di loading hin chule zo ka sei detention ke ma akhum ho khum tama zong leo detention ke ma mi kum thum ahungom ting le bela la do the hiding bela pot tho ding hitan hi chi NRC drama he thupi lo ben ge loitin me le hon isan ki zot helang ki phin helang security force or ki no to helang aki tong kha a hi lo le thi san nai san kai zong le ken wang chu thupi in ka gel pi pon asama bon lo hing lo chu manipura jong a lo hin lo ding het sa he hi jong le me le hoin politics ki siam hi win to a ki phin ho jong hi a ki phin sa hi mai the next election target bol na a ki phin sa o jong hi mai the next election a vote mu na dinga mi pi sympathy chan na dinga mi pi ho ki phin sa wa ama hon aga thai to dingo central lung hol dana ki sawa central lung hol dana ki sawa central in NRC chila sa tawin tia ain sei ding le ama ho lam kai nen ama hon NRC a bol pi win ti ho hi bol ding a ti o hi dem ti hi ka gel ko mum ji hen chule example kharin seleng mele hon na satin ILP chila sa ain ning ki phina na bolwin ILP chila sa ain ding protest izat ve ham khat an bolwin all man pursuing union holam kai ne in zong hasate in thagum na sovin ki phina za chum na bolwin security force out anakin autovin I chana ki phina bolwa ILP chi la sa ina nang ki phina bolwang central government in ILP na chi la sa povin ain la election ding kun khat hen mere hon athum lo nu win ILP chu man proceed in hen chi la sa win ILP a chi la sa ta awang hen mere hon aphat chum piu hinam aphat chum pi lo ham kol ho hong lut ding ho hong lut tho ham ai lo hong lut ta lo ham masanga banga kol ho hong ngo chu kiem je phitam tang je phitam ti hi kidong le me le hon her hoi sel ding hen iche naw gam sunga kol ho ahong win aum sa ho omovin ILP zong le ILP nungin zong kol aum za omovin chule kol atha jong tam ta ahong lut ben hi chi ILP hi ipi pacho mong ding nam hi banga chu NRC zong hi hin chi la sa zong leo me le hon apha chum pi mong diu hinam ti ken ka gel he me le hon jong thu ten gel leo ILP bon akinep naw ba ta lo wa hi le hi chi NRC zong hi akinep naw aba lo ding chu agel do ngai me le ho hen
mấy lệ hòn anh lùng gel và số ILP phát akichi là sa ahile state anga kona call ho tu tang hiding ai na lo ho toa chen ho la pi Hithei ding ham ti hi agel lo hin ahin la nai sai lo phai sunga daram sala a in ho zo si kola hita khurai chung la a kol veng la ho mấy lệ hòn alon ji hetalo mấy lệ ho to kol ho mandir namun nong kichu theita kol hon jong chuchi mandirum namuna mele ho lut sa galo ke ho mandir mun hi ti a mele hon jong ke ho laibu hi ti a ki chu the tan kol ho not do na ding ai lo la kol hong tha ding tu tang na ding ILP chu chan ge ya an thu mu wa ki phin an bolo hin ILP jong mo se etan NRC chil ha jong le hi chi NRC jong hi mo se etho tho ding a hin apua pa khanga kona kum som nga som gup som segi hung cheng lut ta sa Myanmar ko nong cheng lut hen lang Bangladesh ko nong cheng lut hen lang US ko nong cheng lut hen lang hoya ko nong cheng lut hi jong le ipilo de ham alon jium lo he mi sang khat sang ni sang thum sang som chan hi jong le deportation ti chu agama hung kun do nagama nung sol chu baina lai hin atua mi alag alaga sim chu hung kun do dangam hon jong ala ta lo hilding Vetsana kum som nga masanga Myanmar ko na hong cheng lut ho tua Myanmar gam sunga tu cha te ki solut a hile Myanmar mi la hitalo Myanmar citizenship la nei talo Myanmar government in iti la mo mong ding ham kum som nga sung ana cheng talo ho chu Myanmar government in iti apo mo mong ding ham Vetsana India mi le sa jong le Myanmar gam sunga ana cheng lut a tua Vetsana Myanmar gam sunga jong kol phabe pi cheng na lai chule Nepali phabe cheng na lai hen hichi kol ho khu Myanmar government in Hindel do henlang anim pena sedin meilhei ho Mandalay la acheng meilhei ho khu Myanmar government Hindel do henlang Manipuri ne hiuve Manipur min hiuve India min hiuve tin Hindel do taleo India government in la mong ding hinam ala lo healing hichi chun hichi NRC ILP kiti ho he kisu boisa apo de thupin gel popte katino me Mele hon ki ne pi pen hi chi NRC chungchang thui sewi chan chui sautin Mele hon thu pi ta in gel zong le e hon wang chu thula lawin ko yu te ti hi a chaina din kin sei no min phat ki le topic dangin an holy mutin tuni kho adingin hi chanin an chai taute hi chi holim naw hin ve ho zo si na chung chi win ki pa thu kin phongi nam selovin